amade freedom fighter no enye Ghana nti mu freedom fighter agenda no nobody will tell me say it's because of Ghana. Me sitting here, you can't tell me say untim kan chem say o fight chama Ghana. Edi abrabo bi na mo ba mo de fight chama Ghana. O be catch them untie me common sense o tie me. O be catch them say Ghana. Obi krom kwanye. Inti nanado na bedi na tem. Wa abra Mahama be president before. Ejo catch us yanko to Mahama. Wa chimi na wo yare. Wo catch them say nanado ama Ghana yedin. Wa abra nanado abe free education. Me time am te Ghana na yentwe school fee. Ye twa school fees. Nanado time obi ntwa school fees. Enti ne sa school fees na wo betwa. Nanado time no obi antwa. Wo se Ghana yedin. Enti nanado aban boni wa chimi. Wo say Akufo Addo na odi president no. Ono na ama Ghana time. Geboa. Wa bra wo wuni me fia wotim. Twa wo fia be kire me. So wo fia ye say abroche gas nko a wodi donate achi na wachimi. Mo ya meka madwene mo asem o. Na mo nya mo Nkwasiafuo freedom fighters na mo dey freedom no. Mo freedom fighter mo ni mo sekora mo fight ma wo mu. Mo busuafo mo kromfo mo fight ma wo mu. Why some of me nyaso? Na benante na ni din da so no. Eti wo ye video na that Fred akaka Jonas asem. Mu chime dodo. Ya mo hwe mo nim ne mo ye bia mo de be video no. Eya mo hwe mo dressing na mo attitude. Nti obi ka face your attitude a mo nti asese mo attitude no time. Attitude na mo de be video no time. Attitude na mo de kasa kire mpanimfo se wo pese face Ghana time. Attitude na mo se Ghana mo paniye ye time. Mo te Ghana wo kuro makurase. Kwasia wa hini bi di ade ukro mu ontimi nya bibia ho ukro mu ne ton asase di o ba fe president say o mesi torrent mu yare ana mu chimi o ye njimi o enti ba mu sha na wase kristosom nye e na mu di na chi na mu condemn kristosom e na na de edi tumu na e ba Ghana ada na ba mu sha condemn tumu ada na mu chimi sa wo chimi condemn kristosom esenye bere na wo chimi condemn tumu mu yare ana agyimifuo ma Nkwasiafuo no chimi wakasa mu bibia achimi mu gase mu bia agyimi sebo ada na mu kra mu ya de ma ada Nkwasiafuo bia no atwe camera si nanim no ono so kasa agyimifuo bia wonim life o mo brother o timi sponsor obi life o timi sponsor no watade chem kra me hwe wa agyimi watade chem no dressing me hwe wa waninti onni ye no kasa akirem se waninti wani atia wo kasa abegene no ara na mo chimi sa na mo de mo fone ekosuan edi enti na me kasa wutu kwan kosuan se de esi to wo we dade we na be si wuda na fa bibra Ghana na Ghana so sesa wo be didi Akufo Addo atem se Ghana wo ya to no blog abroche de dade me boa wusuan sa abroche se de sisi dan ho e na agosi bi o Ghana me pa cho usuan bibi wa abroche na ade bi ko Ghana wantimi anye ofisi ya na abedi atem e na abroche fo no bia I don't know enkurase fo ne dos wa control serious o ye ka se kurase nya nya obi oti na kurase o abrabom nkurase fo abrabom o mo mani nti ye ne dos wa control kana krepa efriya ma me mo bi obi timi ka se manya 50 years wa abroche na di 20 years na no so bedi na nado atem ansem kurase samacho wotu kwa 20 years wontimi ansia hwe dia wotimi be support ye yatem didi abrabom kurase fo ne dos no abrochire odofo mu bi no say no we didn't have opportunity to go there when we have opportunity say wa konya nka bia ye bobo bre bia magana nya ho faso ke baba brabia ma ma na efiri mu no ko manya ho faso hwe no ma wa machi wantimi ansua bibia wa akwantuom ya wo ti akwantuom pese wo de bo man Ghana ya atem didie so obi didi obi na atem obi didi panyini bi atem Akufo Addo akane na ahen papa no kura onye president biemo ana munim ada na muni ba omi atem ada na muni ba omi atem ko ba omi na ebo alanka hye na ebo omu na ba Akufo Addo wi o aye do be yo ene
wo hwe history mu an na do aban ko na watimi egu asphalt road more de minim say jeje running so egu kumase kwan na mini obet de minim say uko Arsenal CPC ni ade jeje running sadaroma ekwan a wo ho ache enso say ogun asphalt ko fo kra ba wa megu asphalt o na do adaroma ne oyi kwan a wo yi asphalt this wo yakwan ba ko pekra ma Ghana wa yakwan na ma daachi wa yakwan na ma daachi so wono ne yedi na tem ono na yegu ne hufia wani ache ohu yedi obi papa atem wani ache because such ama huntumi gold wo hunu wani bre chama huntumi MPP ni a wo gold wotimi di gold chain tun ko wodi gold to no nsa enti wani bre enti eni na na do atem because such ama huntumi gold wo hu ye ne boa most of you sana moka na do no we there we history maker we make history you can never change it unless I want down twene e wo da dwena ba wo se Akufo do make history say Ghana book e be kire say who was the first president who was able to give all Ghanaians free education e Akufo do ukofa Mahama wati ukofa Kofo wati ukofa the say Kwame Nkrumah wati e Akufo do history. And it's also what Tana, we are there, the man is already make the history. And Tinuntin and Kofubitano now would dinner time catch it. Miss Rao, Jonas back now, Abana Ghana for youth. I'm so disappointed in you guys. Most of you, know, I don't know the kind of youth you people are. My name you to cram yet. Huh? Youth what to cram because Bibia. Hey. Now, but so what should I say? I broach it. The Bacho Akufo no nya president you. Na do no nya president. Na America fe. Na do no medi president. Na America no ma na wo twa ne wo ho. Enti na me se mo yɛ Nkwasiafuo. Enu ma bi kura wo ho na fe ne na do no wo yɛ bi. Afe na Akufo no wo yɛ bi. Enti mu a mu di na do atem Jonas back amoni ache so me di atem. Odofo. Mu nyina you are so disappointed to my life. Say mo disappointed ye Ghana youth. Some two kwan ka mukosua bibi na youth no hu se na musoma kosua mukwa mo de intelligence akwa kosua se wa abrochire mo de intelligence akwa kosua no mapa bebe se e wa kontu bet enya adwuma intelligent na enya adwuma but atem Ghana life no na mo de ba Ghana life no na youth no sa de ba social media so uko David platform so hey Ghana fo nyina follow David all because say David ye dey o di atem David yede of Libya na kwa abrochire enu nto medi atem odofo wo wa wan fa Libya kwa abrochire so e ono ofa Libya kwa abrochire wose da bi Libya na ofa ye ntina adwena sei wose na adwena sei o ono na eka o Libya na ofa kwa abrochire na adwena sei na Jonas na mimi kasama na ado aban mimi kasama Akufo do aban Akufo do aban ba ya DJ switch akra ketwa we mimi wu se Ghana wa talented ye were talented youth youth akra ketwa we atime tukwan ama abrofo twa ne wahia atenase hwe akra we talented na akra we talented na abrofo no hwe no afa nipa bia na adom mana e mana opportunity se woni na chi no ne nkwaya adwuma ate ne wafiri akra ya chi ama ne wakoy akotena America se America na efenti wo ma biem ene sa nipa na adom mana konya no abe suntu ama Ghana abe suntu ama youth no abesuntu dua ma nipa bi abrabo e wa abra DJ switch abrabo anu obo na ye sabi ni wotwa ato ama nkran ketewa nchirima mu tie me na mu share video no nchirima na akra we etwa sabi to ho ma wo but abrantie na DJ switch ne na no so ma no kwe no aba se sanchirima no aduo mu kotebia bi mu a ene ye mu ye maame ene ye mu ye papa ene ye mu ye nana fo ekwa ye mu wo mu dada wa bona na baye wutimi hwe social media so no obi bu abrewa tietia abrewa bu abrewa ye the kind of ade bi ope wo ya abrewa no enne Jonas so se enkura mu wo social media so Ghana fo amukọ free education instead of say obesua de no ene obesua Jonas o fa camera o pe Facebook skadi enche bi e be block Jonas enche bi e be block David bra. Now, I dey talk to my people. Now, bro. What you say? Me, ebu adema mo kroma no. Jonas baby otino obi ani buo ma no. Wo Ghana ni a won pe no krenti. Jonas atem di nti ubu no. Odofo,
obo bra pa nipa bebu kwan pa so sa obo bra fo a ebuo no kura obenya no ebe da bi no ebe aba ya ade soa